أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم به بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء سباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. Sen alardan suragın Rabbingerge kızlardı taandı kılıp özüңөрgө baldardı tandadıңarбы? Же биз фериштелерди ыргачы кылып жараттык эле силер көп болдуңарбы? Албетте алар бул сөздөрдү жалгандан айтып жатышат. Алланын баласы бар деп. Албетте алар жалганчылар. Аллах балдардын арасынан, уул балдардын арасынан кыздарды өзүнө тандап алдыбы? Силерге эмне болгон? Кантип өкүм чыгарасыңар? Бир аз ойлонбойсуңарбы? Же силердин ушул айткан сөзүңөргө ачык далилиңер барбы? Эгер китебиңер болсо, чынчыл болсоңор китебиңерди алып келгиле. Жана алар Аллах менен жиндин ортосунда тууганчылык бар деди. Албетте жиндер билишет, кыяматта алар Аллахтын алдына hazır болушугуну алар билишет. Аллах алар сыпаттаган сыпаттарын баарынан таза, аруу. Бир гана Аллахтын мухлис бенделери мындай сөз айтышкан жок. Албетте силер сыйынган буттар, эч качан силер адаштыра албайсыңар. Бир гана кимге жаханнам важып болгон болсо ошону. Биздин ар бирибиздин өзүнүн белгилүү бир орду макамы бар. Албетте биз сафка тизилип турабыз. Албетте биз Аллахты таңазалап тасбих айтып турабыз. Алар айтышат эле, эгер бизге абалгылар сыяктуу эскертүү келгенде Алланын мухлис бенделери болобуз деп. Кийин алар инкар кылыштан келгенден кийин жакында көрүшөт акыбетини. Жана биздин пайгамбар бенделери үчүн биздин сөздөр мурда жазылган. Албетте силерге жардам берилесиңер деп.
Albatta sizlerge gana jardam berilet dep. Albatta bizdin askerler, mınavşular, jеңүүчүлөр alardan biraz baş tartıp dur, biraz vaqtga çeyin baş tartıp dur. Jana karap dur, alar da seni karap duruşat. Emne alar bizdin azapты tez kelişini kalap jatışabı. Egerde bizdin azap alarga kele turgan bolsa, alardın korkuktan qoğunun ertemenenki avalı öte jaman bolat. Alardan biraz baş tartkın, biraz vaqtga baş tartıp durgun, jana karap durgun, alar da görüşöt. Jana Rabbil İzzat'ın iyisi boğan Rabbin büt Allah aytkan sıfatların barından taza aru. Jana Allah'ın salamı bolsun jalpı peygamberlarga, jana jalpı maqtoolordun bары Allah Rabbil Alamin'e taandık. Musaffat Suresi'nin 149. ayetinden ayağına çeyinki ayetler. Saffat Suresinde Allah Subhanahu ve Taala başında tevhid'i bayandap, ondan keyin peygamberlardı bayandadı. Ahirinde Allah Subhanahu ve Taala kayra oşo tevhid mavzusunu kayra eskertip atat. Kur'an-ı Kerim negizinen en basın jasagan nerse tevhid. Allah'ın birliği, жалгыздыгы, Allah'ın şeriki jokluğunu Allah Taala büyük Kur'an-ı Kerim'de bayandaydı. Oşolordun birösü mına oşo Saffat suresi ele. Allah Subhanahu ve Taala ne kılgan Saffat suresinde uşul ahvalды bayandagan. Bugünkü sabagыбыз эми bul oşol ahli Kureyş kafirlarının Allah'a bolan şirkleri, Allah'a kılgan şirk işleri, şirk etikatları, düşünüktörü, mına şunu Allah Subhanahu ve Taala chetke çıkarıp atat, Allah'ın kılgаны toora emes dep atat, Allah Subhanahu ve Taala özünün şerigi jok ekendigini bayandap atat. Kureyş eli bular ilgerten müşrik bolgonduktan köp жылдан beri bular keyde butqa sыйынат эле, keyde taşqa sыйынат, keyde feriştelerge sыйынат эле. Bирок feriştelerdi Kuday'dın balası deydi. Feriştelerdi banatullah, el-melaike banatullah, ferişteler Kuday'dın kızları deydi. Cinler menen Allah Taala'nın otosunda tuğançılık var deydi. Cinlerge bular sыйынат ele. Cinler menen Allah'ın otosunda baylanıştı bular. Oşol Allah ne kılgan? Cinlerdin en çoğunun kızını Allah algan. Anan oşolordan ferişteler payda bolgon degen bir ahmakana toora emes akida düşünüktörü var ele. Allah Subhanahu ve Taala uşul düşünüktörünü, uşul etikatlarını muna ayatlarda chetke kagып atat. Allah'ın hiçbir ayalı jok, balası jok, Allah Taala hiç kim menen tuğançılığı jok. Anın ayalı da jok, übülösü de jok, tuğançılık da jok, eştekesi jok dep Allah Subhanahu ve Taala muna uşul ayatlarda ne kıldat bayandap atat. Oşonda öyle kafirler, misali İsa Aleyhisselam da yazıbillah Allah'ın balası deydi, İbnullah deydiler. Mesih ibnullah, İsa ibnullah degen sözler aytışadılar. Allah Taala'nın büt bardığını chetke kagып atat, Allah'ın hiçbir nesi jok, şerigi jok. Ferişte dağı Allah'ın balası emes, cin menen de taaldыгы jok, paygambar dağı Allah'ın balası emes deydi. Allah жалгыз anın şerigi jok bir zat dep Allah Subhanahu ve Taala mına şunu bayandap atat. Bayandagandan dagın Allah Subhanahu ve Taala azır aytat: "Fastaftihim ali rabbikel banatu ve lehumul banun." Alardan özünden soragın: "Ali rabbikel banat ve lehumul banun." Yani Rabbingerge kızlar olsun. Yani Rabbingerge kızlardı tandadılar. Ve lehumul banun. Özüңerge baldары tandadım aldыңар degen ayat. Bu ayatın mazmunu manası Kureyş eli özgöçü kafirler uğul balanı jaşı görediler. Kız balanı ağır dep düşünediler, uyat deydiler. Oşonluktan cahiliyat doğrunda kızlarda bunlar tirivler kömüm salışkan. Ve izel mev'udatu su'ilet bi ayyi zembin qutilet. Kur'an Allah ayet. Kızlar kömgön uçurlar bolganlar. Şunday doğru olgan. Oşonun için bunlar ne deydiler? Menin urpagım baladan tarqayt dep uğul balanı jaşı görgön, kız balanı ne kılgan? Ağır uyat dep düşüngen. Biroq İslam kelip aytkan bu kız bala ağır emes, uyat emes. Belki kız bala rahmat degen. Kimdin uyuna kız törölgen bolsa rahmat degen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jakşı ayalın sıfatını aytkan birinci törөгöndө al kız törөйт degen. Oşonun üçün bu kız balaga kadır bark bergen, ayal zatına kadır bark bergen en negizgi din bu İslam dini. İslam dini. Alardın düşünügü boyunca bu ne kız bala ağır uyat
Oğul bala bolsa, bul bizning kerekке jaray turgan nerse dep жақсы көрүшкөн. Анан ошентип бөлүштүргөндө, эми Кудайдын баласы боло турган болсо анда кыздарды Кудайга берейлик. Кыздар берип салайлык дагы, өзүбүздүн алайлы, балдарды алайлык деген түшүнүктүү болгон. Мына ушуну Алла Таала айтат: "Фастафтихим", алардан сурагын, "Али раббикал банат", алар Раббилерине кыздарды, фериштелерди тандап, мисалы, "Валахумул банун", өздөрүнө баланы тандадыбы? Эми буну каяктан булар мынтип чечим кылды? Кандай акыл менен, кандай нерсе менен булар жолго барды деген аят. Эми андай болушу мүмкүн эмес. Эгер сен тандай турган болсоң, жакшы нерсени Кудай дагы бер. Бир фарыз да. Бирок Алланын эч бир муктаждыгы жок. Бирок тандасаң, адилеттүү бөлүштүрсөң, бир да бөлүштүрүшүң керек болчу дегендей сөз болуп атат. Бирок Алла Тааланын буга эч бир неси жок, тиешеси жок. Алла Таала бүт барынан таза аруу. Биринчиси, алар не деди? Фериштелерди Аллага таандык кылышты. Экинчиси, ам халакнал малаика инасан. Алар фериштелерди инас дейди. Инас деген ыргачы деген. Эркек ыргачы, зукур эркек деген сөз. Инас деген ыргачы деген сөз. Түшүнүңөрбү? Не деди? Алар ам халакнал малаика инасан. Же биз фериштелерди не кылдык? Ыргачы кылып жараттыкпы? Аял кылып жараттыкпы? Ва хум шахидун. Алар ошону көрүп турду деп атат. Эми биз жараткан учурда алар ошол жерде барып эле, күбөп эле кантип булар айтат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Аллах субхана ва таала булардын давасы эки түрлүү дава болду. Биринчиси фериштелерди медеди, банат деди. Ошону Кудай Таала жагыштырды. Жана фериштелерди булар Алланын кыздары деген сөз айтышты. Аллах субхана ва таала булардын давасыга 3 түрлүү далил сурап атат. Түшүнүңөрбү? Давага, эми дава кылды да фериштелер шундай деп. Алар не деди? Алланын кыздары деп атат. Алиязу билlah. Эми далилдеш керек болот. Далилдештин биринчи жолу мушахада. Көргөн болсоң, көрүп туруп айтасың. Мен көрдүм, мондай эле деп. Аллах айтат, эмне биз жаратып атканда фериштелерди, алар күбө болуп көрүп турдубу дейт. Ва хум шахидун. Күбө болуп көрүп туруп айтып атабы алар ошо фериштелерди Алла Таала ыргачы кылып жаратты деп? Жок, көргөн жок. Экинчиси акылый далил керек болот. Үчүнчүсү накылый далил керек болот. Мушахада, далил акли, далил накли дейт. 3 нерсени Алла Таала талап кылып атат. Буларда үчөө тең жок. Мушахада да болгон жок, акли далил да жок, накли далил да жок. Эчтекеси жок, жалгандан Алла Таалага жалгандан жала жаап, доомат кылып атат. Мына ушуну Алла Таала баяндап атат. Ам халакнал малаиката инасан ва хум шахидун. Эмне биз фериштелерди ыргачы кылып жараттыкпы? Алар ошол убакта аны көрүп туруштубу, күбө болуштубу? Ала иннахум мин ифкихим ла якулун. Алла Таала жооп берип атат өзү. Ала жакшылап укула. Иннахум мин ифкихим ла якулун. Албетте булар жалгандан ушул сөздү айтып жатат дейт. Айткан сөздөргө эч бир далили жок, күбө болгон жок, жалгандан ушул сөздү айтып жатышат. Ала иннахум мин ифкихим ла якулун. Эмне деген сөз? Валадаллах. Алланын баласы бар деп. Ва иннахум лаказибун. Албетте алар жалганчылар. Бул ширктерди Алла субхана ва таала ар түрлүү кылып рад кылган. Алла Таалага кылынган жалаларды бүт баарынан Алла Таала рад кылган. Эң жакшы баягы бүт баарынан рад кылган толук аят бул баягы Ихлас сүрөсү. Ошон үчүн Ихлас сүрөсү деп айтылат буну. Кул хуваллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Мына ушул Ихлас сүрөсү тавхид сүрөсү. Тавхид бул. Демек, Алла Таала мал жерде айтты, бул жерде айтып атат, ар түрлүү жолдор менен аларды түшүндүрүш үчүн не кылат? Ар түрлүү ыкманы жолду колдонот. Ошентип аларга түшүндүрөт, бул Алланын шериги жок бир зат экендигини. Ала иннахум мин ифкихим ла якулун валадаллах ва иннахум лаказибун. Албетте алар жалганчылар. Алланын баласы шериги жок. Андан кийин Аллах кайра айтып атат: Астафал банати алал банин. Эмне силер Аллага уул балдарды таштап коюп, кыздарды тандап бердиңерби деп атат. Астафал банати алал банин. Түшүнүңөрбү? Эмне силер Алла Таалага уул балдарды таштап коюп, кыздарды тандап бердиңерби? Малакум кайфа тахкумун. Эмне болгон силерге? Каяктан мынтип өкүм кыласыңар дейт. Бир аз адилеттүү болгула, мынтип өкүм кылганыңар туура эмес дейт. Афала тазаккарун. Эми ойлонбойсуңарбы дейт. Ойлонуп, акылыңар менен иш кылгыла дейт. Андан кийин Аллах эме сурап атат: Ам лакум султанун мубин. Бул эме далилге келип атабыз.
Түшүнүңөрбү? Эми силер бизге акылый далил бере албадыңар, мушахада кыла албадыңар. Себеби малакум кайфа тахкумун афала тазаккарун деген акылый далил бергиле деген сөз. Акылый далил сурады Алла Таала, бере алган жоксуңар. Аллахнын шериги жок затка эмнеге шерик кылып атасыңар? Шеригиңер жокпу? Эми амлакум султанун мубин, бул накли далил. Накли далил келтиргиле деген сөз. Накли далил деген ошо силерден алдыңкы китептер болсо, Таврат, Инжил, Сухуф, ошолордо Алланын баласы бар деген бир жазуу болсо, алып келе деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мына ошону айтат. Амлакум султанун мубин. Силердин айткан даваңарга ачык далилиңер барбы? Накли далилиңер барбы? Фату би китабикум ин кунтум садикин. Фату би китабикум. Эми чынчыл болсоңор, ошол китебиңерди алып келгиле. Кана кайсы жерде Аллахтын тараптан түшкөн, асмандан түшкөн кайсы китепте, кайсы динде Аллахтын балдары бар, кыздары бар, үй бүлөсү бар деген сөз бар экен. Ошону алып келгиле деп атат. Am lakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Eğer çınçıl bolsoңор, kitebиңерди алып келгиле. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. Demek Allah'ın dalili yok. Dalili yok. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала далил берген айткан жок. Андан кийин Алла таала булардын экинчи бир давасын айтып атат. Алар дава эмне кылат деп وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. Алар Аллах менен жиндердин ортосунда тууганчылык бар дейт эле. Насаби тууганчылык. Алла таала менен жиндердин ортосунда тууганчылык бар дейт эле. Булар айтат эле, кээ бирлеринин этикады боюнча Алла таала менен шайтан экөө бир тууган дейт эле. Алиясбилла. Насаби тууган дейт эле. Алла таала жакшылык жаратса, шайтан жамандык жаратат дейт эле. Түшүнүңөрбү? Бул баягы эле мажусилердин этикады сыяктуу. Бир кудайды жакшылыктын кудайы, экинчини жамандыктын кудайы дейт мажусилер. Отпарастар. Ошондой эле булар дагы кээ бир жамааттын акыйдасы боюнча Алла менен шайтандын ортосунда тууганчылык бар, экөө бир тууган деген сөз айтышат эле. Биринчи давасы алиясбилла. Экинчиси айтат эле, Аллах субханаху ва таала ошол жиндердин эң чоңу шайтандын жакындарыны менен эмне кылган? Кудалашкан, ошолор менен үйлөнгөн, ошолор менен тууганчылыгы бар дейт. Куда сөөк дейт эле. Анан алардан балла болгон бала бул Кудайдын кыздары, балдары дейт эле. Ошон үчүн булар ыйык, Кудайдын жакындары болгон үчүн биз буларга сыйынабыз деген буларда түшүнүк бар эле. Түшүнүңөрбү? Мына ушул давасын Алла таала Кур'ан-ы Керимде баяндап атат. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Gördüңөрбү? Алар Аллах менен жиндердин ортосунда нисбат бар, яни жакын тууганчылык бар дешет эле. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Албетте жиндер билишет, ал кафирлар кыяматта Аллахтын назарына, Алланын алдына, хузуруна hazır кылынат экенин билишет деп атат. Яни булардын давасы боюнча эмне болду? Алла таала алар менен тууган деп атат. Бирок Аллах субханаху ва таала айтып атат, албетте бул жиндер билишет. Кудай экендигини, Кудайдын пендеси экендигини, жана ким туура эмес акыйдада ишенимде болсо, Аллахтын астына келгенде ага жооп берет экенин, жоопко тартылат экенин, тартылышын алар жакшы билишет деп атат. Түшүнүңөрбү? Бул жерде Кур'ан-ы Керимде эки жерде жинна деген сөз келди. Wa baynal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinna innahum lamuhdarun. Jinna дегенде жин муратта болушу мүмкүн. Анда жин менен Аллахтын ортосунда тууганчылык бар деген маана чыгат. Jinna деген дагы бир манасы фериштени да айтылат. Фериштени да айтылат. Себеби анда манасы эмне болот? Аллах менен фериштенин ортосунда тууганчылык бар деген сөз чыгат. Азыр айттык, экөөнүн тең сөзү туура эмес. Себеби jinna деген сөз бул көзгө көрүнбөгөн нерсени айтылат. Араб тилинде жим, нун, ушул мадда, жим, нун, ушул мадда менен келген сөздөр бүт бардыгы көзгө көрүнбөгөн нерсеге колдонот. Көзгө көрүнбөгөн нерсенин бүт бардыгына жин деген сөз колдонот. Мисалы, жин дейт. Жин деген махлук бар, көзүбүзгө көрүнбөйт, аны жин деп айтылат. Jinna да мисалы фериштени деп айтылат. Фериште дагы бизге көрүнбөйт. Жанин дейт, эненин курсагындагы бала бизге көрүнбөйт, аны жанин дейт араб тилинде. Жаннат дейт,
Джиннун жаннат деп коебуз. Бейиш жаннат. Алдагын жин деген сөздөн алынган. Себеби алдагын бизге көрүнбөйт. Жанах дейт арабтар. Жүрөктү айтылат. Жүрөк дагы көрүнбөйт. Кыскасы жим, нун бар нерсени араб тили кайсы маана колдонсо ошонун ичинде баягы мадданын негизги маанасы калат. Көзгө көрүнбөй турган. Ошо негизинде жинна деген сөздүн маанасы эмне болот? Фериштеге да колдонот. Анда валакад алиматил джиннадан фериште мурат болсо, албетте фериштелер билишет, иннахум замир Курайшка барат. Курайш кафирларга албетте кафирлар ла мухзарун. Алланын алдына алып келинет деген сөз. Алланын баласы, Кудайдын баласы деп аткан жин фериштелер билет. Буларды жарагандан дава кылып аткан адамдар Алланын хузуруна, Алланын астына азапка алып келиштигини ал фериштелер жакшы билет деген сөз чыгат. Түшүнүңөрбү? Эгерде жиннадан жин эле мурат алган болсок, валакад алиматил джинна иннахум ла мухзарун болсо, албетте жиндер билишет. Албетте хум замирде жиндер барат. Албетте жиндер дагы Алланын хузуруга кыяматта алып келинет экендигин алар да билишет деген сөз болот. Себеби жиндер дагы инсан сыяктуу мукаллаф. Биз сыяктуу алар дагы. Биз сыяктуу алардын да мусулманы, кафиры бар, бала чакасы бар, үй-бүлөсү бар, ва минна салихун ва минна талихун. Салихи бар, талихи бар, жакшысы бар, жаманы бар, бардыгы бар. Ошон үчүн аларды дагы туура эмес акыйда кылып, Аллага ширк кылган болсо, туура эмес ишенимде болгон болсо, аларды дагы кыямат күнү Алланын хузуруна алып келинет деген сөз. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Валакад алиматил джиннату иннахум ла мухбарун." Албетте жиндер билишет. Алар эртең Кудайдын астына келер жоопко келишерлигини алар жакшы билет деген сөз. Эми булар чоң даава кылышты. Өтө чоң даава кылышты. Өтө чоң даава кылгандан кийин Аллах субханаху ва таала өзүнү арулап, тазалап баяндап атат: "Субханаллахи амма ясифун. Субханаллахи амма ясифун. Илля ибадаллахил мухласин." Аллах алар айткан бүт жаладан, жамандыктан, айыптан, шериктен таза. Илля ибадаллахил мухласин. Бир гана Алланын мухлис бенделери бул сөздөрдү айткан жок. Аслыда ибарат: "Валакад алиматил джиннату иннахум ла мухзарун илля ибадаллахил мухласин." Түшүнүңөрбү? Ибарат ушундай болчу. Бирок Аллах таала жумла муътазира жумла ортодо бир жумланы сөздү сүйлөмдү камтып кетип атат. Ал субханаллахи амма ясифун деген сөздү. Булардын давасы каттуу болгондуктан сөздү сүйлөмдү бүтүрбөстөн туруп, ортосундан Аллах таала эмне кылат? Өзүнү арулап, баяндап, кийин сөздү бүтүрүп атат. Түшүнүңөрбү? Канчалык доомат каттуу болсо, Аллах таала ошончолук эмне кылат? Тез жооп берет. Ошончолук аларга каттуу жооп берет. Азыр айтат кийин аяттарда. Түшүнүктүбү? Демек, асыл ибара Аллахтын бенделери, жиндер, башкалар билишет, Алланын алдыга алып келиштигини. Илля ибадаллахил мухласин. Алланын мухлис бенделери бул сөздү айтпайт. Эмне үчүн? Себеби субханаллахи амма ясифун. Аллах бардык сыфаттардан таза, аруу деген сөз. Бирок Аллах таала эмне кылды? Жумла муътазира кылып туруп, ортого камтып кетти. Субханаллах амма ясифун. Аллах сыфаттаган бүт жамандыктан, айыптан, кемчиликтен, шериктерден таза. Илля ибадаллахил мухласин. Бир гана Алланын мухлис бенделери бул сөздү айткан жок. Аллахтын мухлис бенделери бул сөздү даава кылган жок. Фа иннакум ва ма та'будун ма антум алейхи бифатинин. Аллах субханаху ва таала андан кийин бир маселени айтып атат. Бул маселе силер ошол жиндерди айтып атат. Силер жиндер, силер сыйынган буттар, ошол кудайчаларыңар баарыңар биригип деле менин бенделеримди адаштыра албайсыңар дейт. Адаштырышлык силердин колуңардан келбейт дейт. Илля ман хува салил жахим. Ким жаханнамга түшө турган болсо, ошону гана адаштырасыңар, калганын адаштыра албайсыңар дейт. Демек Аллах субханаху ва таала айтып атат, силердин жамандыгыңар бар, туура эмес акыйдаңар бар, ишенимиңер бар. Бирок элдин баары эле силердин ишенимиңер менен ишене бербейт. Элдин баары силерге ишенип, силерди ээрчибейт. Кимге жаханнам важып болуп калган болсо, кимдин тагдырына иман жок болсо, ким тозокко түшө турган болсо, ошолор гана силерди ээрчийт, башкасы ээрчибейт деген аят. Мына ушуну Аллах айтып атат. Ва ма мин
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ Elbette sizler وَمَا تَعْبُدُونَ sizler sığınan butlar مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ sizler hiç kaçan fitne kıla albaysınlar. Hiç kaçan sizler alardı adaştır albaysınlar. مَا أَنْتُمْ بِفَاتِنِينَ عَلَيْهِمْ Aleyhi fatinine mutallık bulat. Çünkü var bu مَا أَنْتُمْ بِفَاتِنِينَ عَلَيْهِمْ sizler alardı hiç kaçan adaştır albaysınlar. Sizlerden Kuday şanar, barınar koşulup durup, sizler benim kendilerim adaştır albaysınlar. İlla men huva salil cehim. Kim cehenneme düşe turgan bolsa, kimnin tağdada iman yok bolsa, kimge cehennem vacip bolup kalgan bolsa, oşolordu gana sizler adaştırasınlar. Oşolor gana sizlerdi yerçip, oşolunday tur emes, şirk tur emes akidaga kirip ketişi mümkün. Biroq menin жақшы pendelerim, alar ne kılbayt, hiç kaçan adaştırbayt dedi. Demek Allah Teala'm aytып ketip atat, adaştırıp koyu, bu şeytanın kolundan keletigan nerse emes. Şeytan bolgonu azgırat. Azgırgandan keyin taqdirda жоқ adam kirip ketişi mümkün oşonna işenimine, oşol tarafta. Bolgonu oşol şeytan azgırуу gana işlerini kılat, kalgan adaştırıp koyuşluk, hidayet berişlik Allah'ın kolunda. Allah kalasa hidayet berет, kalasa hidayet berбейт. Allah kalasa oşondoy jaman doğurdu, жақсы insanlar çıkarıp koyat. Büt bardık, dünyanın bardığı karangılık, kafir, şirk Allah Teala ne kıldı? Peygamberler çıkarıp koyuyorlar. Peygamber değişkenleri çıkarıp koyuyorlar. Allah kalasa übülösü büt bardığı Müslüman boğan adamların übülösünden kafiri çıkarıp koyuyorlar. Peygamberler içinde Nuh Aleyhisselam balası Müslüman boğan emes. İnnehu amile amelen gayri salih. Lut Aleyhisselam'ın ayalı kafir boğan. Demek küfür, iman, hidayet bu Allah'ın kolunda. Ana eşkim bir almaydı. Eşkim adaştırbaydı, eşkim demek almaydı. Bir Allah'ın kolunda. Oşun için iman suraş gerek. Oşun Allah'ım aytып atat. Seler sıyıngan, butugar, bargar dirigip durup dere, alarda adaştır albaysınlar. İlla men huva salil cehim. Kimge emi cehennem vacip bolgan bolsa, oşonu gana adaştırıp kalışınlar mümkün deydi. Ne kıldı? Ularga cevap verdi. Emin Allah Subhanahu wa Taala bular oşol ferişteler, Kuday Taala'nın nesi, kızları, Kuday'ın jakını insanları deydiler. Oşol feriştelerdi sıfatlap atat. Feriştelerin tili menen Allah Taala bayandap atat. Ferişteler ne deydi? وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ Ona şu 3 ayet feriştelerin sözü. Ferişteler özlerini bayandap atat. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bizden her birimizin özünün ordu var deydi. Özünün belirlengen işi var, ordu var deydi. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ Elbette biz safka dizilip durağız deydi. وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ Elbette biz Allah'ını ağırlap, tasbih aytıp, maktap, dağıtalap durağız deydi. Yani bunlar aytadilar, bu Kudayga şerik bolgan Kuday, ferişteler de Kuday deydiler. Allah Taala aytып atat. Allah emes, ferişteler öz cevap berip atat. Biz Allah'ın kuluyuz dep atat. Biz Kuday emasmiz. Biz Allah'ın kuluyuz. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bizim her birimizin özünün belgili işi var. Belgili ordu var. Oşol işti kılabız. Başka işti kılalmayız. Demek ferişte Allah'ın mukarrab mahluku, Allah'ın süyüktü mahlukları, alarda nafs bolbaydı, alarda erkeğin kaçı degen bolbaydı, alarda birincinden nafsı da bolbaydı. Allah Teala ne kılgan dese, oşol işti atkarat. İlla lehu maqamun ma'lum. Allah bir sajda kıl dese, oşol ayağına şey sajda kılat. Kança vakit Allah verirse. Tasbih dese tasbih, rükû dese rükû, qiyam dese qiyam, tavaf dese tavaf. Allah qaysı maqamga ne işke baylagan bolsa, oşol iş bilen alek bolat. Düşünüyorsunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala başka yerde aytat, biz Allah'ın buyruğunu gana atkarabız degan ayat var. Düşünüyorsunuz mu? Biz bolgonu Allah'ın buyruğunu atkarabız, başka hiç de kılbayız degan. Demek sizler oylagan ferişteler sıyına turgan Kuday emes. Al Kuday'ın turganı da emes. Bolgonu Kuday'ın nesi kulu? Kuday'ın bir mahluğu. Allah'ın sığınat, Allah'a ibadet kılat. İşi usul. Ne olsun Allah'a aytып atat. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bizin her birimizin özünün belgili bir ordu var diyor. Oşol ordunda, oşol ibadet menen alek. Oşol ibadet menen alek başka eşteke kılbaydı. Allah Kuday emes. Allah Kuday'ın balası da emes. Kuday'ın jakın turganı da emes.
Екіншісі ve inna lenahnu saffun. Екінші sıfatlarını айтпады. Әлбетте biz Құдайдың астында сафқа тізіліп тұрамыз дейді. Demek ferişteler Құдай болғанда сафқа тізілбейді деле. Бұл Алланың хузуруға келгенде, Алланың хузуруна келгенде biz сафқа тізіліп тұрамыз дейді. İbadat қылғанда biz сафта тегіс тізіліп тұрамыз дейді. Ve inna lenahnu saffun. Demek ne oldu? Ferişteler Құдай емес, Allah'ın ferişteleri ne kadar safta tizilip durады. Түсінікті бе? Demek ne oldu? Ferişteler бұл Құдай емес, Құдайдың несі? Махлуқы. İbadat қылатылған bir махлуқ. İbadat қылатылған bir махлуқ. Мына ошол аяттан билинет, Аллах субханала ва таала сафқа тизилип турган, ирети менен турган, тартип менен болгон ибадат сүйөт. Ошон үчүн мусулмандар дагы намаз окуганда намазга тизилип туруш керек. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün meşrike girse adamlar oturat, çarşılıp her yerde oturat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ala tasuffun kema tasufful malaike." Ala tasuffun kema tasufful malaike. De ala tasuffun kasafful malaike. Unutub atamazlar. Ferişteler siyahtı safqa turbaysыңар деген Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonun üçün namazga kelgende saftı tegiz kılış gerek. Kur'an-ı Kerim'de de aytıladi, hadiste de gelinadi. Allah Taala'nın astına kelgende safqa tegiz turup, barыбыз Құдайдың bir kulubuz, Құдайдың kulubuz, bir deybiz деген manide turuşluk Allah'a en jakkan ibadat. Oşun üçün cemaatın soğuğu köp bolot, cemaatın berekesi köp bolot. Mına üçün Allah Taala aytып atat, bul ferişteler özleri aytып atat, biz Allah'ın astında safqa tizilip turabız, biz Құдайдың kulubuz, biz Құдай emesbiz, biz Құдайдың balası emesbiz dep atat. Ve inna lenahnu saffun. Üçüncüsü ve inna lenahnu musabbihun. Elbette biz Allah'ı ne kılabız? Allah'a tasbih aytabız. Biz elbette Allah'a tasbihti aytıp durabız deyip. Ferişteler ayaldayım. Ve yef'aluna ma yu'marun. Allah ne buyursa o şonu atkarışat. Ve yef'aluna ma yu'marun. Allah Teala ayaldayım ne kılat? Maktap, dağazalap turuşat. Düşünüңөрбү? Demek ferişteler özleri Allah'a sığınat, Allah'a ibadatlandıran bir mahluk. Demek ayattan bilinet Allah'a tasbih aytkan jagat. Ve inna lenahnu musabbihun. İbadatların içinden Allah Teala tasbih aytıp atat feriştelerin. Allah'a tasbih aytkan jagat. Oşonun üçün tasbih көп aytыш керек. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, estağfirullah. Başka bütün tasbihler aytıp жүрүш керек. Bu en çoğun ibadat. En çok ibadet. Yemle'u beyne semavati vel arz. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah. Yemle'u beyne semavati vel arz. O şol 3 tasbih. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber degen asman menen жердин ортосундагы boşluktun бүт барын толтурат дейт. Ушундай Аллага жаккан иш. Ошон үчүн Аллах Таалам feriştelerin ibadatlарынын içinden өзгөчө tasbih sıfatını aytıp durup ne atat? Ve inna lenahnul musabbihun degen ayatda aytıp atat. Elbette biz Allah'a tasbih aytabız, Allah'ı maqtayбыз, arulayбыз, alqışты, dаңктын бүт барını Allah'a taanlık kılabız deydi. Demek ne kıldı? Allah Teala alardan aytkan davat setke kalktı. Ferişteler de, cinler dağın Allah emes, Құдай şerik emes. Alar bolğonu Allah'ın mukarrab kulları, Allah'ın jakın kulları dedi. Emi kiyingi ayatta Allah Subhanahu wa Taala kafirlardan bir sözünü bayandap atat. Ahli Kureyş'tin kafirların sözünü aytıp atat. وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Mana şu 3-4 ayatta bu ayat kafirlerin sözleri. Kafirlerin sözünü Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da beyanlap atat. Kafirler ne deydiler? وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. Elbette Allah'a aytışadilar. وَاِنْ مُخَفَّفَ مِنَ الْمُسَقَّلَةِ. وَاِنَّ كَانَ يَقُولُونَ. Düşünüyorlar mı? Bu la musadalatındadır. وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ degen ne oldu? Allah'a aytışadilar. Ne deyip? لَوْ عَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. Bizge dağın murdağı qavmlar siyahtı bir eskertü kelgende lekunna ibadallahil muhlasin. Biz Allah'ın muhlis bendesi bolat elek. Allah'ın süyüktü bendesi bolat elek dedi. Fakafaru bihi. Emi aytkan peygamber kelgenden keyin anı inkar kılıştı. Ağa işenişken yok. Fasawfa ya'lamun. Jakından görüşet dedi. Bu Kureyş Arapları bilesinger, bularga köp möhnet peygamber kelbegen üçün başka janıdagı koşunlarga peygamberler köp kelgenden keyin bular aytadilar.
Eğer Araplardan bir peygamber gelse, biz oşoğa ergeşebиz deydiler. Ergeşip, oşol peygambardın jolunu joldop, peygambardın muhlis adam bolabız, jakın janındagy joldoşu bolabız, dostu bolabız dep aytışadilar. Sebebi Araplarga İsmail aleyhisselamdan keyin peygamber kelgen emas. Bani İsrail peygamberler kelgen, Araplara kelbey turgan. Arap peygamberleri İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Hicaz'a kelgen peygamberler. İsmail aleyhisselamdan keyin, köp möhnötten keyin, doğrudan keyin, anan Muhammed aleyhisselam kelgen, sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan köp vaqt ötken. Anan bular oşul arzu kılgan, bular tilegen, ümit kılgan peygamber Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelgenden keyin, bular bayağı aytkan sözünden kaytadı. Bunlar keldi, Araplardan keldi, peygamber ekeni görünüp durat, bilip durat, emi aytkan sözlerini ne artı kaytadı. Peygambara karşı çıkışat, peygambara düşman buluşat. Kebiri Müslüman boldu, kebiri Müslüman bolgan jok. Muna uşul bulardan aytkan sözlerini Allah subhanahu wa ta'ala bayandap atat. Ve in kanu la yaqulun, albatta alar aytışatılar. Law anna indana zikran min al-awwalin. Eğer bizge dagın murdagılar siyahtı bir zikir esketүүчү peygamber kelсе, lakunna ibadallahil muhlasin. Albatta biz Allah'ın süyüktü bendesi bolabız. Oşo peygamber bilen çok jüröbüz. Oşo peygamberin janında bolabız. Peygamber sahabası bolabız deşetiler. Fakafaru bihi. Biroq peygamber kelgenden keyin аны inkar kılıştı. Peygamber de erişigen jok, ağa düşman boluştuğanı jolunu joldagan jok. Fasawfa ya'lamun. Emi kılgan işlerinin kesepetini jakında görüşet deydi. Peygamberge işenbedi, aytkanını kılgan jok, erçibedi, düşmanlık kıldı, karşılık görsetdi. Bunun kesepetini, bunun cazasını erten görüşet deydi. Fasawfa ya'lamun. Şaşpay tursunlar jakında görüşet deydi. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala kafirlarning feillerini aytkandan keyin, feriştelerin sözlerini aytkandan keyin Allah Taala özünün vadasyny bayandap atat. Allah'ın vadası bu jalkı Müslümanlarga başarat. Peygamberler arkalı bizge de başarat. Negizinden peygamberlerge başarat. Özünün vadasyny Allah Taala bayandap atat. Al söz وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Ana şu 3 ayatta Allah subhanahu wa ta'ala özünün uvadasyny bayandap atat. Müslümanlarga, peygamberlerge teselli, peygamberlerin köngülünü kötörüp, amnegilde duh berip atat. Peygamberlerin köngülünü kötörüp atat. Sebebi peygamberlere karşılık çıktı, düşman boldu, öldürgen geçe vardı, peygamberler de çöküp ketedi, kıynalıp kalat. Onlarga Allah Taala amnegilde atat, ne berip atat? Gayrat berip atat, güç kuvvet berip atat. Al söz وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Elbette biz yazıp koyganbız deydi. Lavhul Mahfuzda bizin özümüzün elçilerge, peygamber bendelerimizge innahum lahumul mansurun. Ne yazgan eken? İnnahum lahumul mansurun. Elbette uşularga gana jardan berilet degen. Lavhul Mahfuzda, taqdirda ezelden ele biz yazıp koyganbız. Elbette peygamberlarga ne kılınat? Jardan berilet. Allah'ın jardamı uşularga gana berilet degen sözü yazıp koygan bizi. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا. Bizim kelimemiz burada aytılıp ötülgön, yazılıp ötülgön. لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Bizim mursalin peygamberlarga ne degen? İnnahum lahumul mansurun. İnne takid lahumul mansurun habardagi takid. Hasır boldu. Şunu otasыңарбы? Elbette uşular gana jardan berilet. Uşularga gana bizdin nusrat bolot degen sözdü yazıp koyganbız deydi. Görüp otasыңарбы? Bul öte çoğun ne? Güç kuvvet beret. Öte çoğun Allah'ın bergen, bizge bergen çoğun nimetı. Andan keyin ayatta ve inna jundana lahumul galibun. Elbette bizdin gana askerler, bizdin gana askerler junt uşular gana galip bolat deydi. Ve inna jundana lahumul galibun. Elbette bizdin askerler gana galip bolat deydi. Demek ar daim Allah'ın askerleri galip bolgan. Jundullah. Cundus şeytan, cundullah. Hizbullah, hizbul şeytan, hizbullah degen söz. Allah'ın gana cemaati, Allah'ın gana yolunda жүрген gana cemaat, oşolar gana ar daim jеңишке jetet. Ve inna jundana lahumul galibun. Elbette bizdin askerler gana galip degen ayet. Demek Allah subhanahu wa ta'ala ne kıldı? Büt peygamberlerden kaygısının jogortu vakıda aytdı. Alar sana baş iyibese, başka olsa kısalat bolma. Elbette bizdin peygamberler, bizdin askerler gana galip dedi. Jеңишке jetet degen ayet. Şunu görüp, oşonun üçün elhamdülillah el-İslam, dinul İslam ya'lu ve la yula aleyh.
İslam ар дайым али болады, ар дайым бийик болады, ар дайым ислам дини не болады, жогору бийик болады. Пайгамбарлар канча келген болсо бүт баары жеңишке жеткен. Албетте бирөө айтышы мүмкүн пайгамбарлар кээ бирин өлтүрүп берди, иман келтирген жок, жеңилип калды го деген сөз болушу мүмкүн, бирок жеңилген жок. Жеңүү дегенде бир гана майданда жеңүү эмес. Жеңүүнүн түрү көп. Түшүнүңөрбү? Хакыйкый жеңиш ахиреттин жеңиши. Ахиретке барганда ар дайым пайгамбарлар жеңиште, каршы чыккандар не дозокто азапта болот. Биринчи. Экинчи жеңиш дегенде бир гана майдан эмес, жеңиштин жолу көп. Далил менен, илим менен, билим менен жеңиш. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарлар ар дайым жеңип келген худжат менен, далил менен. Ар дайым жеңип келген. Айткан сөзү бүт бардыгы хак болгон. Айткан сөзү бары акылга, накылга туура келген болгон. Айткан сөзү бардыгы мушахадага туура келген сөздөр болгон. Ошон үчүн пайгамбарлар ар дайым жеңип келген. Алар түшүнбөстөн, далили жок, түшүнө албастан туруп каршылык көрсөтүп акыры урушка барышкан. Жеңилгенден кийин аяк жатпаса ошого барышкан. Hakikatta пайгамбарлар жеңип келген. Ошон үчүн ар дайым не болот? Аллахтын достору жеңип келет. Аллахтын достору жеңип келет жана Аллахтын нусраты, Аллахтын жардамы, жеңиш Аллахтын достору менен. Ошон үчүн вактылуу кыйынчылыктар келет. Ал вактылуу өтүп кетет. Келет. Мусулмандын иманын текшерилет. Иманы канча, иманды пишириш үчүн, деңгээлин көтөрүш үчүн Аллах субханаху таала акыбал берет. Акыбалдан өтүп кетесиң, иншалла ахирет жеңиш бейиш сеники болот иншалла. Ошон үчүн Аллах таала айтып атат, кыжаалат болбосун пайгамбарлар, биз лаухул махфузда жазып койгонбуз деп атат. Ла юбаддару ладай. Аллахнын астында китеп өзгөрүлбөйт. Ал өзгөрбөй турган китеп жазылган. Эмне деп жазылган экен? Иннахум лахумул мансурун. Албетте менин ошол пайгамбарларым аларга гана Аллахнын жардамы болот, Аллахнын нусраты болот. Ва инна жундана лахумул галибун. Албетте менин гана аскерлерим ушулар гана жеңишке жетет деп биз лаухул махфузда жазып койгонбуз дейт. Ошон үчүн туугандар, биз тандаган жол ислам дини Аллах сүйгөн жол. Аллах муну кабыл кылган дин. Бул жоголуп кетпейт. Кафирлар ар түрлүү жолдордо аракет кылат, жоголтконго аракет кылат. Ошол убакта болгон азыр деле болуп атат, бирок түп тамырдан жоголуп кетпейт. Бактылуу ийилиши мүмкүн бирок сынбайт. Ийилет бирок сынбайт, кайра эле ислам болуп келет. Түшүнүңөрбү? Ла япка байту мадарин вала хажарин илля адхалаху Аллаху ал-ислам би'иззи азизин ав зулли залилин. Аллах таала исламды барлык неме кылат, диндер үстүнө галип кылат. Ошон үчүн коркпош керек. Биринчи маселе. Экинчи маселе, Аллах субханаху таала сүйгөн пенделери, пайгамбарлардын жолдору калат. Ал басып өткөн издери, алардын алып келген таалиматтары, алардын дини кыяматка чейин калат. Ва инна жундана лахумул галибун ва иннахум лахумул мансурун аяттан билинет. Алар жоголуп кетпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламны кыйынчылыкка алышты, кысымга алышты, башка болду, бирок сахабалар Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хажатул вадада худжа баян кылганда 120 миңден ашык сахаба турган. Аз гана убакытта 120 миңден ашык сахаба туруп, мусулман болгон адамдар арасында туруп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам баян кылган. Ошондо дин таркаган, алхамдулилла. Демек не болду? Пайгамбарлардын жолу ал өчүп кетпейт. Ал кыяматка чейин калат. Бирөө кетсе экинчиси чыгат, бирөө жакса башка жактан чыгат, Алла чыгара берет. Ошентип чыгарып динди Алла сактап кала берет. Ошондой эле пайгамбардын жолун ким иштеген болсо, кылган болсо, ихлас менен, пайгамбардын сүннөтү менен Алла таала ал ишти да калтырат. Анын аты да калат, заты да калат, илими да калат, жолу да калат. Эгерде пайгамбардын жолунан кайткан болсо, сүннөттөн алыстаган болсо, ихласы жок болгон болсо, ал иш алыстабайт. Тез эле токтоп калат. Эгер дин кызматкери кандай багытта болбосун, ихлас менен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда ушу ишти кылган болсо, кайсы иш болсун, дават болсун, таалим болсун, тадрис болсун, не иш кылган болсо, исламдагы кылган болсо, Аллах таала аны калтырат. Ал даими болот. Түшүнүңөрбү? Аллахнын иши, сүйгөн адамдардын иштери калат. Лахумул мансурун. Түшүнүңөрбү? Ал мансур инсандар, аларды эч ким жогото албайт, ал калат. Демек, бул аяттар биз үчүн чоң башарат. Өчө чоң сүйүнүч нерсе кабар иншалла. Жанагы мухлис мусулман боло турган болсок, иншалла Аллахтын жардамы биз менен. Аллахтын жардамы биз менен, нусраты биз менен. Жана Аллахнын сүйүктүү бенделери ар дайым жеңишке жетишет. Алар көчөдө калбайт.
Алар таланып калбайт, алар жок болуп кетпейт. Алар вактылуу ийилиши мүмкүн, кайра эле акыйкат келет. Мына ушуну Аллахым айтып атат. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Мына ушул 3 аят. Окуп жүргүлөр мейлиби? Силерге күч берет иншалла, гайрат берет. Демек Аллахтын жунуду, Аллахнын жунудуллах лашкерлери, аскерлери гана жеңишке жетет. Андан кийин Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дават кылуудун усулун, эрежесин айтып атат. Дават кылуунун усул, эрежесин баяндап атат. Фатавалла анхум хатта хин ва абсирхум фасауфа юбсирун. Эми Аллахым айтып атат. Фатавалла анхум хатта хин. Алардан бир аз алыстап тургун дейт. Ва абсирхум, аларды карап тургун дейт. Фасауфа юбсирун, алар да сени жакында көрүшөт дейт. Яни Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала айтып атат, сен ар дайым алардын артынан түшүп алып дават кылба деп атат. Себеби артынан түшүп алып эле, бирөөдү артынан түшүп алып эле дават кылам десең, ал адам акыры эмне болот? Зит болот сага каршы болуп калат. Ал сени көргүсү келбейт, уккусу келбейт, сага душман болуп чыгат. Ошон үчүн бала окутасыңбы, тарбиялайсыңбы, дават кыласың бирөөдү, кимде болсо эмне кылыш керек? Айтыш керек, түшүндүрүш керек, бир аз арка чегиниш керек. Кийин да кайра барыш керек. Кайра барган болбойт. Курандын тарихи бул. Себеби инсандын табияты, инсан ушундай нерсе, бирөөдү кайра башына киришип эле айта берсең, ал сени жактырбай калат. Ал качып калат сенен. Сен аны качырганга себепкер болуп каласың. Ошон үчүн ар түрлүү ыкмалар, жолдор менен кайра алаксызды башка нерсени айтып, икрам кылып, бала болсо алдап-салдап бирдеге кылып, ана кайра талим алып келиш керек. Кайра динге алып келиш керек болот. Түшүнүңөрбү? Сайылып алган болбойт. Ласта алейхим бимусайтир, Куранда Аллах айтат. Мусайтир деген ошол, сайылып алып эле анын үстүнө келгенге уруксат бербей шарият. Бар айт, кабыл кылбаса кете бер деген сөз. Кийин дагы бир убакыт келгенде кайра кел деген сөз. Усуллай Аллах айтат. Фатавалла анхум хатта хин. Алардан бир аз вакытка чейин чегинип тур деген аят. Алардан бир аз вакытка чейин чегинип тур. Ва абсирхум, бирок таштап койбо деп атат. Карап тур деген сөз. Таштап койбо. Чөйлөшүп башка жака өтүп кетпесин. Бир жолу колдон чыгарып бербе. Ва абсирхум, карап тур, аңдып тур. Фасауфа юбсирун, алар да жакында көрөт дейт. Алар да жакында көрөт. Акыйкатты көрсө келип иман келтирет. Акыйкатты көрбөсө анда кыяматка барганда пайгамбар хак экен, айткан сөздөр хак экен деп ошондо көрүшөт эми. Бирок ал убакта эми кеч болуп калат. Ал убакта кеч болуп калат. Мына ошону Аллах айтып атат. Ва абсирхум фасауфа юбсирун. Аларды карап тургун, аңдып тур, карап тур. Фасауфа юбсирун. Аларды жакында көрүшөт. Алар да көп аркасынан түшүп алып, артынан түшүп алып, аларды сайылып, аларды кызарат кылбай карап тургун деди. Андан кийин Аллах таалам кафирлардын сыпатын айтып атат. Афа би азабина ястажилун. Эмне алар биздин азапты тез келиштигин талап кылышып атабы дейт. Эми аларга пайгамбар барып эле коркула, ахирет бар, өлгөндөн кийин жашоо бар, тирилесиң, дозок бар, азап болот десе эле, кана азабың дейт эле. Кана көрсөтчү. Ким көрүп келиптир? Каерде болуптур? Айтчы деген сөздөрдү азыр деле айтат. Кафирлар илгеттен колдонуп келген. Мына ушул айтылган сөздү Аллах таалам бир эле сөз менен баяндап атат. Афа би азабина ястажилун деп. Эмне алар биздин азапты тез келиштигин каалап атабы деген сөз. Эми тез аларга азап түшүшүн каалап атабы? Аллах айтат, азап келсе кандай болот? Фа иза назала бисахатихим фасаа сабахул мунзарин. Азап талап кылбагыла. Азапты арзу кылбагыла. Фа иза назала бисахатихим. Азап элегерде алардын жашаган жерине түшө турган болсо, фасаа сабахул мунзарин. Ал коркутулган элдин эрте мененки акыбалы өтө оор болот деген сөз. Түшүнүктүбү? Бул аят бисахатихим назара бисаха дегени, негизи саха деген адамдын айбанын айтат, жашаган үйдүн астын айтат. Бул мухавара жашаган жеринен. Сабах эрте менен айтылат. Негизи арабтарда баягындай уруш кылган болсо душман эрте менен келген. Ошон үчүн ошол мухаварада Аллах таалам түшүрдү. Болсо азаптын түшүклүгү эрте менен болуш шарт эмес. Кечинде келет, баятан ау нахаран ау лайлан келе берет. Түшүнүңөрбү? Бул эми ошол мухаварага жараша Аллах таалам аят түшүрдү. Эгерде ошол Аллахтын азабын издеген, Аллага
ишенбегендерге эрте менен таң атканда азап келе турган болсо, алардын азабы, алардын ахвалы таңы өтө оор, өтө кыйын абал болуп калат. Кыйраган абалда болушат. Аны күтпөсүн, аны арзу кылбасын деген аят. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. Эгер аларга, алар жашаган жерге эрте менен азап түшө турган болсо, алардын ахвалы өтө оор абалда болушат. وتولى عنهم حتى حين. Эми карак, кайра айтып атат. وتولى عنهم эки жолу келди. Кээ бир уламалар такит дейт, кээ бир уламалар тасис дейт. Демек такит болмосо кайра эскертип атат. Эми аларды эскерт, бирок дагы арка чегинип тур бир аз вакыт. وابصر فسوف يبصرون баягы сөз. Карап тургун алар дагы карап, түшүнүп калышар, акылына келишер дейт. Демек не болду? Усулун Аллах баяндады. Дават кылганда бирөөдү барып эле кыйнап, аркасынан түшүп алган болбойт. Эскертип, сүйүнтүп, анан кийин укпаса тек коюш керек бир аз. Анан бир аздан кийин кайра барыш керек. Бирок ошол барбай калган учурларда уламалар айтат, дуа кылыш керек. Акысына дуа кылыш керек. Жакшы жолдорду издеш керек, Алладан сураш керек, Алла Таала хидаят берсин деп. Бирок таштап койгон болбойт, алыстан карап туруш керек. Туура эмес, балыкка толук өтүп кетпеш керек. Колубуздагы бар немат чыгарып койбошубуз керек. Ошон үчүн Алла Таала айтат акырында дагы ва тавалла анхум хатта хин ва бусир фасауфа юбсирун. Кайра аят келди. Бир аз чегинип тургун, бир аз мөөнөт. Кара, Аллар да жакында көрүшөт dedi. Andan keyingi 3 ayet, ahirgi 3 ayet menен Allah subhanahu wa ta'ala Saffat surasini bitirip atat. Bu mashhur ayet, bunu көп окуйсуңар. Al ayet Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin деген ayet. Bu ayette gördüğünüz ahırkı ayetlerde, surenin ahırında kafirler Allah subhanahu wa ta'alaga öte öyle köp odunu buzulları kılıştı, öte çok şirklerdi Allah'a nisbat kılıştı. Allah'ın balası var, Allah'ın kızı var, Allah'ın tuğancılığı var, Allah'ın kayıncurtu var degендей sözlerde aytkandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala surenin ayağında kayradan dağın özü elan kılıp atat. Menin hiçbir şerigim yok. Kayradan ahırı sürede ne kıldı? Kayra uşul mazmununu bayandap atat. Subhana rabbik dep. Senin Rabbin şerikten, baladan, kızdan, tuğançılıktan, büt baradan taza aru. Rabbil izze. Al izzettin Rabbisi. Sahibul izze. Al izzettin Rabbisi. Ağa hiç kim izzet berbeydi. Bala bolup izzet berbeydi, kız bolup izzet berbeydi, tuğan bolup izzet berbeydi. Al sahibul izze. Yu'izzu men yeşâ, yuzillu men yeşâ. Kalasa birödü korkulat kalasa birödü birödü izzet beret. Oşol Rabbil izzet Rabbin büt bardık aru nimeden kemçilikten, ayıptan, şerikten taza. Subhana rabbika rabbil izze amma yasifun. Alar sıfatlagan büt bardık kemçilik sıfatlardan Rabbil izze Rabbil izzettin yesi bolgan Allah bardık kemçilikten, şeriklerden, baladan, kızdan, büt bardan taza dedi. Andan keyin ve selamun alal mursalin. Ayetın ahırında Allah'ın salamı bolsun peygamberlarga dedi. Sebebi bu ayette okuduk. Büt bardık peygamberlerde okuganda Allah Teala salam degen. Emi Allah Teala ahırında atı atalmagan peygamberlarga da salam деп атат. Selamun ala Musa ve Harun. Selamun ala İbrahim. Selamun ala Nuh. Selamun ala İlyasin. Kur'an okuduk geçen ayetlerde. Bravo Allah atını atab Allah'ın salamı, tınçlığı bolsun dedi. Emi ahırkı ayette atı atalmagan жалпы peygamberlerden bardın bayandap atat. Ve selamun alal mursalin. Mursalin cem sigası. Жалпы peygamberlerden barıga Allah'ın nesi salamı bolsun. Allah'ın tınçlığı bolsun. Subhanallah. Bundan ötken nimet çok. Al salam beruvchi zat kim? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah salam degenden büt deymi. Hiç kim onu korday albaydı. Hiç kim onu ne kıla albaydı, jokka çıkara albaydı. Hiç kim onu kapa kıla albaydı. Allah'ın salamında, Allah'ın rahmatında, Allah'ın tınçlığında, Allah'ın amınlığındaki insan. Şunun için Allah Teala bunca peygamberler meynet kıldı, iş kıldı. Hem Allah Teala Allah'ı kadırlar baktap, ahırında ve selamun alel mursalin dedi. Oşul menin dinimni yetkizgen, kıyınçılıkты görgön, büt makul kıynalgan peygamberlerden büt barına Allah'ın salamı, tınçlığı bolsun degan söz. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin.
Ayettin ahırında bardık maqtawlar Allah'a taandık. Allah Taalaga Rabbil Alaminge bardık maqtawlar, alqışlar bolsun degan ayet menen Allah bitirip atat. Demek Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı? Ahırda tenzih kıldı özünü. Anan keyin salam aytdı, keyin tasbih aytdı. Bu tasbih de var, tenzih de var, tahmid de var, jana ne de var? Salam da var. Şunu usul menen Allah Subhanahu wa Taala Saffat suresini ayağına çıkardı. Kebir rivayetlerde gelet Abu Said Hudri radıyallahu anh rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usul ayetni har daim namazdan keyin okuydilar deydi. Salam bergenden keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin deb okuydilar. Oşun için bunu okuyup yürüyüş gerek. Biz de Kur'an okuyup, Kur'an okugandan keyin usul ayetni ayağına koşup koyup, bu kafaratul meclis negizinde okunadi. Kafaratul meclis negizinde okunadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu okugan. Oşun için namazlardan keyin özün oturup alıp istimai emas, infiradiyle özün Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin okuş gerek. Kafaratul meclis degeni mecliste oturganda uşul yerde tura emas işlerde kılgan bolsa, kemçilik bolsa, uşuların bardığını juup koyduğun kafara nesi var, duası var. Bir dua uşul, daha bir öz hadiste gelet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat, bayağı ayet ne duası? Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubu ileyk. Estağfiruke ve netubu ileyk. Bu da kafaratul meclis duası. O şöyle orduna eğer kim bilmese mon okusa da olabilet. Bir yerge bardın, Kur'an okudun, cebirceke söyledin, turame sokkaga moğamsa, büt barın cevap vere turgan kafarat meclis hatar okula turgan dua. Bu ayet şul ayet. Ne şunu? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Kafaratul meclis. Demek namazdan keyin şularni okusa bolat, okuyduğun dua kafara da bolat. Allah Taala özü Kur'anda da bayandagan bu Kur'an'ın ahirgi ayetlari. Demek bu ayet menen Allah Subhanahu wa Taala Saffat suresini ayağına çıkardı. Demek Saffat suresi Kur'an-ı Kerim'deki Yasin suresindeki keyingeli tavhiddi, risalatты ne kenen bayandagan surelerden birisi. Allah Subhanahu wa Taala sabahımızı kabul kılsın.